Dobro večer, blagoslov Boži, narode Boži. Blagoslov svima koji će se uključiti i slušati Božju reč večeras. Tema nosi naslov ko može ratovati protiv zveri ili ko može protiv zveri. Kratko i jasno, ko može protiv zveri, znači ko može ratovati protiv njega. Moja tema je u vezi posljednjih događaja, samo što smo ušli u 2026. godinu, da samo nekoliko dana desilo se kidnapovanje ili kidnapovanje predsjednika Venezuele, napad na državu Venezuelu, silom mijenjanje vlasti, zato što to nekome ne odgovara. Kome ne odgovara? Zašto ne odgovara? Hajde da to večeras proučavamo, dragi moji prijatelji. Dobrodošli, blagoslov Bože svima. Evo ja pozivam moje prijatelje, koliko mogu, naravno. Šta mogu, šta ne može, tako. Opa. Samo oprostite mi još samo malo. Nadam se da me gledate dobro. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji, što smo i danas zdravi i živi večeras, da možemo slaviti našeg Boga koji je na nebesima. Haleluja. Znači, ko može ratovati protiv zveri? Danile, dobrodošao, brate. Ne gledam druge imena, samo vidim da smo troje osobe najmanje. Ok, nema veze. Važno da budemo svi tu prisutni. Katica Matković, blagoslov Bože, dobrodošla. Znači, ko može ratovati protiv zveri? Nevene, dobrodošla, brate. I tebi blagoslov Bože, haleluja. Evo samo malo, znači, pozivam moje prijatelje. Naravno, koliko mogu, ne mogu sve. Slava, hvala, čast Bogu, dragi prijatelji. Da i večera slavimo Boga. Znači, danas smo 5. januari. Moja se Italija, Liljana Sajković, dobrodošli, blagoslov Boži. Znači, Bog nam je dao blagoslov da budemo zdravi i živi, dragi prijatelji. I slava, čast Bogu za njegovu veliku milost i dobrotu. Šta možemo slaviti i hvaliti večeras našeg Boga nebeskoga. Evo ja delim još uvijek. Znači još uvijek delim znači propovedne Bože reči, ovu večerašnju temu. Haleluja, amin. Samo strpite se još malo. Pa ćemo se moliti Bogu i proučavati svetu Božu reč. Amin. Haleluja. Evo, dobro, podelio sam što sam mogu podeliti. To je to što da radimo, ne mogu više. Ali slava čast Bogu da možemo proučavati Božju reč. Dobro večer svima, blagoslov Bože, Bog sa nama i ovo večer da nas Bog blagoslovi. Molimo se Bogu. Oče naš koji si na nebesima, u imenu Isusa Hrista, našeg večnog spasitelja i Gospoda, mi te slavimo, Bože veliki, slavni i pradavni Oče, za ovo večer što možemo u miru i blagoslovu proučavati tvoju svetu reč. Mudrost i razuma daj nam, posebno meni, Duha Svetoga, da mogu objasniti samo meni pa ostalimo ono što hoćeš večeras da nam uputiš i kažeš. Proslavi se preko mene večeras, Gospode, tebi slava, čast u imenu Isusa Hrista, pokri nas njegovom krvlju. Mi te volimo i obožavamo, Oče nebeski. Milost molimo te sada za neke prijatelje, odnosno braću i sestra koje smo se molili malo pre, za ono malo dete, Sengi, 15-godišnjog, koji izdržava svoju babu i sebe, nema oca, nema majku. Milost za njega, da ima gde spavati sa svojim bakom ili deda, ne znam tačno ko je s njim. Blagoslovi da imaju smeštaj i da imaju šta jesti i piti. A mi kao starešinska grupa koji slušamo svaku večer tvoju reč, ne daj da budemo stegnutih srcima, hladnim srcima, nego blagoslovi nas da im nešto pošaljemo, novca da može u ovim zimskim danima preživjeti i imati za život, Gospode. Molimo te za Silviju,
naša sestra, Gospode, da je posvetiš sada krvlju Hristom. Krvlju s Hristom da je poškropiš, očistiš od svakog zla i spiritizma šta joj je učinito. Oprosti joj svaki greh i zlo, jer smo svi grešni zločinci, Gospode. Ali ti si naša pravda, Bože naš. U Isusu Hristu mi su sveti i čisti, zato molimo te sada uračunaj i dodeli Hristu pravodnost silu da bude zdrava i živa i da te slavi i hvali i zdravim razumom. Mi te volimo i obožavamo, Oče naš. Slava ti što ćeš uslišiti ove nedosto molitvu u dostojnosti Hrista Isusa i tvoj ljubav prema nama. Haleluja, osana tebi, Bože naš. Amin, amin, amin. Haleluja, slava čas našem Bogu na nebesima, dragi prijatelji. Evo tu je i Kemal Asan, i Ertinče Dmitrovski, i Adriana Nikolova, Vadet Vejsel. Pozdrav Vadet. Pozdrav svima, Sesil Korni. Dobro došli, blagoslov Boži, dragi moji prijatelji Boži. Proučavamo večeras Božu reč iz Otkrivena 13. glava, 4. stih. Ko je kao zver i ko može ratovati sa njom? Ko je kao zver i ko može ratovati sa njom? Braćo moji, sestre moji, dragi prijatelji, vi ste vidjeli samo za nekoliko dana što smo ušli u 2026. godinu, znači kalendarski, prema ovom kalendaru računajnog vremena. Desilo se nešto nepredvidljivo, desilo se nešto veoma strašno, desilo se nešto što je nemoguće, a to je da su Sjedinjene Američke Države napali Venezuelu, odnosno predsjednika njihovog Maduru, oteli ga, kidnapovali, ne znam kako da to nazovem. Ja sam pala i polomila se. Jao, sestro, šta ti je? Da se molimo za tebe. Piši nam šta je tačno sa tobom. Vesna Lepić, dobrodošla. Bane, blagoslov Bože, brat moj. Dragi moji, kao što možete vidjeti ovu sliku, ovo je strašno užasno, dragi prijatelji, narode Božji. Ko je kao zver i ko može ratovati sa njom? Na šta vam ovo asocira? Napišite na komentare, molim vas, sarađujte večeras, pišite slobodno. Bilo da je to da se slažete sa mnom ili ne slažete se. Izvolite. Liljana kaže, zaista Gospoda prosti nam Bože nama svakoj sestri koja zgreši. Amen. Tako je, Liljana, Bog da te blagoslova. Haleluja. Molit ćemo se za Sesil samo da nam napiše šta je sa njom tačno, šta je sa tobom, sestro, tačno, gde si povređen ili šta je, kako se osjećaš, gde si, da li si kući ili u bolnicu. Najvratno je okliznulo jer u Francuskoj ima sneg i mraz je ona makedonski, led. Dragi moji prijatelji, Otkrivenje 13. glava 4. stih je predvidela, prorokla. Znači, ovo su proročanske reči moji, da će zver, neće biti nikako u njoj. I ko može ratovati sa njom? Jednostavno može raditi sve šta god hoće. Zamislite, Amerika je zver, Bog da te blagoslovi nevinem. Znači, ova zver o kojoj večeras pričamo je Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države. Dragi prijatelji, ovo je strašno i užasno. Znači, ušli smo u jedno doba gdje tama vlada, gdje je Azdaha dala svoju vlast i zveri, znači svoju vlast i moć zveri. От телефону кварна жена чугали, потеро мангет, на жена чугали богос. На първо овна жена. Овне где чугали, те налевали пе. Значи, драги приятели, простите ми, нещо са ме питали. Evo, tu je, znači, Kemal Asan, pod Kemal Asan, tu je, znači, njegova supruga Silvija, za koju smo se molili na početku naše propoved. I molit ćemo se ponovo, jer stvarno je treba naše molitve. Ona je sad pod utjecajem zlih sila, učinjene su i mnogo spiritističke stvari sa strane jedne takozvane verničke, kao kršćanka, a u stvari došla je da joj sruši brak i to je užasno i strašno. Tajna Karadživa, ne znam tačno, ali njeno ime je Tajna, iz Bugarske, jer živi u Njemačku. Žao mi je, stvarno mi je žalosno. Čak, samo moment. Čak je bila sa nama na evangelizacijama, sjećate se ove godine, na 3 ili 4 evangelizacije. Prevarilo nas se sve i eto, učinili su i velike spiritističke stvari za Silviju.
Molite svi za nju, znači zove se Silvija, naša sestra. Mame, ali gdje si, brate, odavno te nema, mame, blagoslov Bože. Ok, idemo dalje sa našom temom, znači, braćo moji, prijatelji moji, u redu Silvija, znam da si to ti, ona piše na romski, prijatelji moji, ko može ratovati sa njom? Vidite li, jednostavno, uzeli su svoju avijaciju, znači, avioni, helikoptere, ne znam šta još tamo, brodove, ušli su u Venezuelu, u glavni grad Caracas, otili predsjednika i čao, nikome ništa. Ali, sad možda ste se pitali, možda ne, pa da li Venezuela ima armiju? Da li Venezuela ima svoju vojsku? Tajne, da, rekao sam tajna, tako je Silvija. Dragi moji, da li Venezuela ima svoju armiju, svoju vojsku? Pa gdje je bila njegova vojska da zaštiti svog predsjednika? Nijedan ispalili, nismo ništa čuli ili čitali, ili da nam neko kaže da je ispalen neki metak ili neka raketa ili neka bomba da je eksplodirala. Došli samo jednostavno, uzeli ga kao nekog kriminalca, kad hapsu po kućama, policiji i tako, odneli ga. Znači, svjetski policajac USA, zver. Zver je otkrovena, druga zver. Postoji prva zver. Dragi moji, čitamo sad Otkrivenje 13. glava 16. stih, slušajte dalje. Otkrivenje 13. glava 16. stih, šta kaže? Ona je prisilila sve. Pazite, slušajte, čitajte dobro, dragi moji. Ona je prisilila sve, i mali, i veliki, bogati, i siromašne, slobodni i roboje, da im se utesni žig na desnu ruku ili na čelu. Večeras ne proučavamo ni žig, ni ništa drugo, nego ono prisilila. Ona je prisilila. Dragi moji prijatelji, Zuhra Bušov, dobrodošli. Da, Silvija kaže da se čuvaju ljudi od te tajne. Tako je. Bog da te blagoslovi, Silvije. Amin. Prijatelji moji, narod Božji, ona je prisilila sve. Šta je uradila s Venezuelom? Prisilila. Platila je vojsku, oficere, policiju, bodyguarde, telohranitelje, ne znamo šta. To nije moguće da pored toliko telohranitelja, predsjedničke, izvinite, samo nestalo mi je svetlo. Samo moment. Ok. Znači, nemoguće da pored toliko predsjedničke garde, vojske, armije, da jednostavno neko dođe u tvoju državu i uzmeti, uhapsete ili kidnapujete tvojeg predsjednika. Da li se slažete? Muhamed Mustafa, pozdrav, blagoslov Bože, dobrodošao. On kaže, pozdrav da se čujemo, Satan i Geola, pozdrav Muhamed, tako je. Samo Bog može da nas čuje, niko drugi, haleluja, dragi prijatelji, samo Bog. I vidite kako kaže Biblija. Ko je kao zver i ko može ratovati sa njom? 13. glava 4. stih, Otkrivenja. Posljedna knjiga iz Biblije, znači. I Dita Azirović, blagoslov Božji, dobrodošao. Ko je kao zver i ko može ratovati sa njim? I ona prisilila sve. Silom su oteli predsjednika jedne suverene države kao što je Venezuela. Pod optužbom kao on je mafijaš, prodaje drogu, ne znam šta. Braćo moji, prijatelji moji, nije ovo vojna propovjed, nije ovo politička propovjed, nije ovo politički govor, nije ovo da sam ja branitelj Venezuele ili predsjednika Maduro, ne znam šta. Moj cilj je sasvim drugi večeras, a to je da je Biblija najpouzdanija proročka reč, dragi moji. Vidite šta je pisalo, znači, pred 2000 godine u Otkrivenu, da će postojati zver i ko će biti ko zver, ko može se ratovati i ona će prisiljivati sve i ovakve i onakve da je slušaju, da joj se pokore. Ajde, ko može protiv zveri, dragi moji, danas? Samo Jehova Bog. Tajna Karažova je živi zver, bratko. Da, Silvije, to sam rekao na početku, ne znam da li slušala. Bog da bude s tobom. Amin. Prijatelji moji, zašto sam postavio ovu sliku? Dolar i svi mu se klanju, odnosno svi joj se poslušne. Pa dolar je moć USA, dolar je moć zveri, dragi moji. Sa tim lažnim parama samo štampuju, znači papire, to nije zlato, prava para je zlato, dragi moji, ne znam da li znate, vjerojatno znate svi. Pravi novac je u stvari zlato i srebro. Hiljadama godina tako se trgovalo,
продавало, купувало, одинапут smo prešli na papirnati novac, jer papirnati novac nema pokriće. Znači, nema nikakvu vrednost. Samo to je falširano. Da li me razumete? I tim dolarom zver, to jest USA, Sjedinjene Američke Države, prisiljavaju ljude i niko ne može ratovati sa njima jer oni imaju najveću moć u momentu. I sada jedno pitanje, dragi moji. Ko može ratovati protiv USA zver? Ko daje moć zveri? Čitamo Otkrivene 13. glava 2. stih. Zašto je tako moćna USA, ta druga zver? Až da joj je dala svoju silu, svoje presti i veliku vlast. Čitate li, dragi moji, Otkrivene 13. glava 2. stih? Koji daje silu, koji daje moć, koji daje vlast? Aždaha. Koji je Aždaha, dragi prijatelji? Satana, neprijatelj Boži i naš. Vidite, Venezuela je bogata naftom. Najveće rezerve nafte je kod nje. Zlato i prirodne minerale i ne znam što, i reke, i vode, i šume, sve ima. Ali, dragi moji, ne može sa zverom, jer Aždaha je dalo svoju moć da pokori sve narode, prvoj zveri, odnosno Vatikanu. Liljana kaže, svaki čovjek ne može da se predstavi da želi da služi Boga kad imaju neko neraščisteno srce. Tako je, Liljana. Prijatelji moji, čitamo Otkrivene 13. glava 7. stih, Otkrivene 13.7. Uz to joj bilo dozvoljeno da zarati protiv svetih i da ih pobedi. Šta? I da ima vlast nad svakim plemenom, narodom, jezikom i narodnosti. Ovo je proročanstvo pred 2000 godine, dragi moji. Da li se to upravo dešava? Da li ima dozvolu da ima vlast? Jel ima vlast USA, zver, na svakim plemenom, narodom, jezikom i narodnosti? Recite, slobodno napišite. Radi Bušhorn. Dobrodošla, Lidija Lili. Blagoslov Boži. Zuhra, dobrodošla, sestro. Prijatelji moji, ima li neko pleme, ima li neki narod ili jezik ili narodnost koji može da pobedi USA? Recite mi, napišite slobodno, molim vas. A to je Biblija prerekla pred 2000 godine. Pre 150, 170 godina, kad je živjela Ellen White, to je znači naša sestra, sluškina Božja, koji je Bog dao objašnjenja Biblije. Ona je pisala kad Amerika nije bila niko i ništa, znači 1800-ih, pre kraju 19. veka, znači kad USA nije bila nikakva sila, samo ekonomija, tamo su išli ljudi da se bogate. Šta se dešavalo u to vreme? Znači, ona je pisala proročanstvo Biblije da će USA biti supersila i najmoćnija državna sila pre Hristovog dolaska. I to se dešava. Jel tako ili nije tako? Ajde recite. Laže Bože reč ili ne? Nedi Asenov, blagoslov Boži, dobrodošao. Nijedna država, nijedno pleme, nijedan narod, nijedan jezik ne kaže čak ću vam reći političari Makedonije, ne mogu da kažem Makedonci ili Makedonija, oni su samo znači kao predstavnici tih država, bilo koja vlada, ali to ne znači da je to ta država, na primjer srpska vlada, ne znači da su to cela Srbija ili Kosovo ili Bosna, ne znači da su to oni što su na vlasti, da je to taj narod. Prvi koji su čestitali i podržali hapšenje venecuelskog predsjednika, odnosno kidnapiranje, je bila, nažalost, Makedonija, odnosno makedonski političari, koja strahota da se umilkaju, šta kažu u vojsku, ono, znate, grebač, da se grebe, evo, mi smo sa vama, evo, mi smo vam poslušni, mi smo vam pokorni, samo dajte novac. Dragi moji, novac je postao Bog ovoga sveta i ko što smo gledali u prvu sliku, upravo se to događa, dragi moji, svi se klajnu pred američkim dolarom, odnosno pred američkom okupacijom, pred američkom vlasti, odnosno zveri. Biran, dobrodošao, brate, blagoslov Boži. Mika, Gabriel Radu, gde si, dobrodošao, blagoslov Boži. Ima, to je Rusija, on je severni car, Anglo-Amerika, pa će za kratko vreme. Hajde da proučamo dalje. Čitaj dobro, brate moji. Šta kaže Otkrivene 13. glava 4. stih, brate Birane? Ko je ko zver, ko može ratovati sa mnom? Ima li? Čitaj dobro Otkrivene 13. glava. Kaže, ona je prisila sve
i mali i veliki, bogati, siromašni, slobodni, robove, da prisiljava. Pa čak i taj, kao što ti misliš, severni car, sad ću o tome nešto govoriti malo više. Ajde da još nešto razmatramo. Mihajl Amos, dobrodošao, blagoslov Bože. Dragi moji, prijatelji moji, Otkrivene 13. glava, 10. stih. Otkrivene 13.10 kaže ovako. Treba li ko da ide u progonstvo? U progonstvo će otići. Treba li ko da bude ubijen? Mačem će biti ubijen. Evo u progonstvo su odneli venecijanskog predsjednika. Makedonskog premijera Nikola Grujevski zamolio da ga ubiju. Isto je otišao u progonstvo, odnosno pobegao je u Mađarski, spasio život sebi i svoje porodici. Pretili su mu direktno, u to vrijeme nije bio predsjednik, znači kako se zove sad, ne interesira me Biden, znači bio je kao zamjenik, kao nešto veliko i on mu je direktno pretio, znači ako ne bude poslušan njima, da će ubiti njegovu decu, familiju, njegovu ženu i na kraj njega. Mira Pavlović, dobrodošla, blagoslov Bože. Ovo je čista istina, dragi moji. Neka kaže ko šta hoće, on je bio lopov, ono, ko nije lopov kad je na vas? Recite mi, ima li neka vlada, ima li neki predsjednik ili premijer ili ministri koji ne kradu od državnih para? Recite mi da ima negdje na svijetu, možda Japan, možda neko carstvo, ne znam, ali 90% su svi isti. Zatim, onog predsjednika Sirije, zaboravio sam sad kako se zvao, da ne pobjegu u Rusiji, ubili bi ga, je tako? Ubili su Gaddafija kao diktatora. Sad, pitajte Libijce kako živu. Da li mi je bilo bolje tih 40-50 godina sa Gaddafijem ili sada kad su dobili američku demokratiju, odnosno demokratiju zveri. A to je ropstvo, dragi moji. Prisiljava, silom. Šta kaže ovdje Otkrivene 13.10? Ko treba da ide u progonstvo, ko u ropstvo, ko da ubijen. Vidite kako kratko jasno, Otkrivene 13.10. Samo da pokoru sve narode. Ovo je Biblija prorekla, dragi moji, pred 2000 godine. I ovo se događa, ostvaruje se ovo proročanstvo pred naše oči. S ovom temom hoću da se ohrabrimo, snažimo, ojačimo, da imamo poverenu Božju reč, dragi prijatelji. Jer sve što je pisano u Bibliji, sve se ostvaruje. Ima možda još 2, 3, 4 proročanstva i kraj. Veoma malo vremena ima, dragi moji. Čitamo Otkrivene 13. glava 12. stih. Otkrivene 13.12. Ona je učinila da se zemlji i njeni stanovnici pokloni prvoj zveri koja je bila zacelila smrtna rana. Pazite, znači postoji prva i druga zver. Druga zver, cijelo vrijeme govorimo, znači Sjedinjene Američke Države, ali prva zver koja je? Da li se sjećate? Prva zver prema otkrivenju jeste Rimokatolička crkva, odnosno Vatikan. Ne vernici, nego oni koji upravljaju za kulisa, za zavese, znači sakriveni, znači crni papa, nije crna sveg obučeno crno, koji su masoni, jezviti, tako dalje, koji upravljaju Vatikanom, dragi moji, ali većinom vernika to ne zna, nažalost. Znači, zver druga je uradila da se poklone prvoj zveri Vatikanu na taj način šta vlada celim svetom. Ko može ratovati protiv zveri? Evo sada, Birane, dobit ćeš odgovor, brate moji. Ajde da razmislimo malo logično, pazite, nemojte samo čitati i slušati, aktivirajte i vaš mozak, dragi moji. Tražite objašnjenje Duha Svetoga da nam duh govori. Gdje je sada prijatelj Venezuele, Rusija i Putin? Birane, gdje su sada Rusija i Putin kao severni car, kao neka sila da pomogne? Dragi moji, Biblija je pred 2000 godina prorekla da će postojati jedna super sila koja će prisilno vladati svetom, a to su Sjedinjene Američke Države ili druga zver, dragi moji. A, hvala ti Mira, Bašar al-Asad, sirijski predsjednik, tako je. Narode Božji, pred 4 godine, samo što je završila korona, sjećate se, Rusija je napala Ukrajinu, specijalna misija, koja je trebala da traje nekoliko dana, i stvarno nekoliko dana, 3 ili 4 dana, oni su ušli u glavni grad Kijev, osvojili su cijelu Ukrajinu i onda stigli u Kijev da ga osvoje i onda odjedanput nazad napustili celosnu Ukrajinu i vratili su se nazad. A Ukrajina nije imala kao dve ili tri Jugoslavije nekadašnje, kao naša
ko zajednički ex-Jugoslavija i Albanija i Bugarska i Grčka i Rumunija i Mađarska, toliko otprilike velika, da velika je, veoma velika je Ukrajina. I oni su za nekoliko dana vratili u Rusiju ponovo na svoje granice i produžili rat. I braćo moja, šta mislite sada? Da li su tu čista posla? Kako može sad, mi smo se toliko žrtvali, napali, vojovali na kraj, ajde vraćamo se nazad, a stigli smo u glavni grad, još ne ga da osvojimo i gotovo, još možda nekoliko sati ili dan, dva i gotovo je, završila je borba. Nego da ima rata. I Rusija je pod komandom Sjedinjenih Američkih Država, odnosno pod komandom prve zveri, dragi moji. Ajde, sećajte se COVID-a. Ako nisu bili pod komandom prve zveri Vatikana, Rusije, zašto su onda i oni prihvatili vakcinirane, COVID, zaraza, COVID, ovo? Zašto? Jedini u svijetu koji nisu prihvatili je bilo Belarus. Predsjednik je rekao, ja ne vidim zašto da zatvorim fabrike i prodavnici i da uvedem policijske časove. On to nije uradio. Ni vakcina obavezna, ni policijski časovi, ništa, dragi moji. To je nezavisna država, to je nezavisni predsjednik koji nije sluša prvu zver ni drugu zver. A Rusija je to sve uradila. Razmislite dobro, da li sam u pravu ili lažem sam sebe. Čitam Otkrivine 13. glava 1. stih. Otkrivine 13. glava 1. stih, šta kaže tamo? Božja reč. Zatim sam vidio iz mora izlazi zver. Imala je 10 rogova i 7 glava. Na rogu je imala 10 kruna. Mi smo puno puta proučavali Otkrivene 13. glavu, dragi moji. Ali Otkrivene 13. glave ima mnogo što da vam kaže za 21. vek, za vreme pre kraja sveta, za vreme pre dolaska našeg cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, Jehova Isusa Hrista. Zatim sam vidio, kaže, kako izlazi iz mora zver. Imala je 10 rogu i 7 glava, na rogu je imala 10 kruna. Ovo je prva zver, dragi moji, to je Vatikan, Rimokatolička crkva. Sireta, dobrodošla, blagoslov Bože. Ovo je Vatikan koji komanduje sa NATO paktom, koji komanduje sa Evropskom unijom, koji komanduje sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Engleskom, Francuskom, Nemačkom, Rusijom i tako dalje i tako dalje. Sjećate se, ja sam i pre 3 godine i 5 godine govorio o tome da su nezavisne države ostali još, kad kažem nezavisne, znači neposlušne novom svjetskom poretku, neposlušni USA, neposlušni Vatikanu, papstvu, ostali još Venezuela, Iran, Severna Koreja i možda Belorusija, tu negdje. Sjećate se? I u to vrijeme je bila i Sirija, da i oni su bili neposlušni. I sada, dragi moji, ostali su još 2 države, znači Siriju su oborili, Veneciju su oborili, još Iran i Severna Koreja. Kako će to ostvariti, ja ne znam, ali oni imaju plan i žure da to urade, žure da to, brzaju se da to sve završi. Dragi moji, zašto se sve ovo dešava? Zašto se ovo sve događa, dragi moji? Pa Biblija je to prorokla. I čitamo, 2. Petrova poslanica, 1. glava 19. stih, 2. Petrova 1.19, šta kaže? Imamo najpouzdaniju proročku reč, haleluja! Imamo najpouzdaniju proročku reč, dragi moji prijatelji. Zato večeras govorimo o ovoj temi, Otkrivene 13. glava. Proročanstvo da će Vatikan vladati 1260 godina. Ta vlast je trajala od 598. do 1798. kad je Napoleon Bonaparte oborio Rimsko carstvo, odnosno Vatikansko carstvo. Nanio je jednu ranu, ali ta rana se zacelila i krajem 80. godina, 89. sa rušenjem Berlinskog zida, sa raspadom SFRJ, naše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, i raspadom Sovjetskog saveza, nastalo je novo doba, odnosno zacelila se rana Vatikana, odnosno prve zveri. I sada ta prva zver koristi jednu novu zver, druga zver koja izlazi iz zemlje, koja gori kao jagnja, a u stvari je zver, to su Sjedinjene Američke Države, vlada sa njima celim svetom, dragi moji, svi su joj poslušni. Čitamo sada 2. stih, Otkrivene 12.12. Zašto se, znači, sve ovo tako odjedanput događa? Zašto se sve ovo naglo sve događa?
Читамо на Откровение 12 глава 12 стих, где каже овако: али тешко вама на землji i moru. Zašto? Jer je đavo s velikim gnevom sišao ka vama. Zašto, dragi moji? Zato što zna da mu je ostalo malo vremena, znajući da mu je ostalo još malo vremena. Zna da će uskoro izgoreti, nestati, umreti, ići u propast, u večnu smrt. Svi oni koji su njemu poslušni, svi oni koji budu primili žig zveri, svi oni koji budu odbacili Duha Svetoga, svi oni koji sarađuju sa NATO paktom, sa Evropskom unijom, koji su pokorni USA, odnosno drugoj zveri, prvoj zveri, Vatikanu, oni imaju još malo vremena, a zajedno sa njim i demoni, dragi moji. Đavo zna i njegovi demoni da imaju malo vremena i zato oni užubano rade da obore sve vlade sveta i da ih uvedu pod vlast jedne uprave, jedna svetska sila, odnosno jedna vlada svetska, jedan predsjednik, a to će biti Antihrist, koji će veoma kratko vreme, možda meseci su u pitanju vladati i onda dolazi naš spasitelj Isus Hristos. I čitamo 2. Petra 10, jer dan Gospodnji će doći ko lopov. I tada će nebesa sa silnom bukom nestati i nebeske sile biti u ognjem uništene, a zemlja sa svim što je na njoj izgoriti. Dragi moji, đavo i demoni znaju da će uskoro ova zemlja, prema proročanstvu Biblije, prema reči Božoj, Svetom pismu, izgoriti ova zemlja i sve što je na njoj izgoriti, sve će biti uništeni i sami demoni i sa njima i đavo. Gdje ćemo mi biti, dragi moji? Ivanka Pavlović, Rovčani, dobrodošli. Šta će biti sa nama? U izradi portal, dobrodošli. Šta će biti sa nama? Kome će mi biti poslušni? Kome ćemo biti pokorni? Koga ćemo slušati? Šta ćemo primiti? Pečat Božji, večni život ili žig zveri, večna propast, večna smrt? Vidite, dragi moji, svi oni koji nisu im po želji, oni ih čiste, uništavaju, likvidiraju. Sećate se, Saddam Hussein, Irak, pa zatim Libija, Gaddafi, pa zatim ovo, pa zatim ono. Počeli su znači sa nepokornim političarima, a zatim će preći na narod Božji, na oni koji svetkuju Boga, na oni koji drže se Božje reči, na oni koji čuvaju 10 Božjih zapovjedi, zakon Božji, volju Božju, na oni koji dižu zastavu. I bit će velika borba između dobra i zla. Biće velika borba šta je pečat Božji, šta je žig zverin. Braćo moji, sestri moji, dolaze teška vremena za sve nas. Ali iz svih nevolja će nas Gospod izbaviti, jer nismo sami. Sa nama Isus, nemojmo se bojati, dragi prijatelji. Slušajte sada ovu komparaciju, znači. Gledamo ovu sliku, znači, zver i žena na njoj sa skeletom. Sa skeletnom odećom. Znači, prva zver jeste Vatikan, je tako? Druga zver koja je USA, odnosno Sjedinjene Američke Države. I prva i druga zver, Vatikan i USA, pod čim upravom? Pod upravom Aždaje. Ova žena tu koja sada, znači, predstavlja Vavilon, odnosno Hristovu crkvu koja je propala, koja se prodala Aždahi i postala razuzdana žena, odnosno pokvarena žena, odnosno pokvarena doktrina, gdje su uveli idolopoklonstvo, kipove, slikove, svece, palene sveće, verovanje da umrli živi dalje, bilo gore, bilo dole. Ovo, ono, dragi moji, pravi Vavilon je postao. Dejan Deki, dobrodošao, brate. Neven kaže, neka nas Gospod pripremi i ojača za vreme koji dolaze, koje je pred nama. Amin. Nevene, kako je tvoja majka, šta je sa mnom, šta je bilo sa operacijom? Prijatelji moji, prva zver je Vatikan, druga zver su Sjedinjene Američke Države, svi su oni pod upravom Aždaje. Kad kažem USA, to se podrazumijeva, znači, i oni koji su sa mnom, NATO pakt i Evropska unija, to je sve zajedno u paketu, dragi prijatelji. To je kao jedan paket. Strašno, ali istinito ovo što čitamo sada, znači, Otkrivene 13. glava 3. stih, Otkrivene 13. glava 3. stih, sva se zemlja divila i sledila zver. Braćo moje, ovo je velika istina. Operacija je prošla dobro, ne može na noge pa leži u domu. Da se molimo i zajedno, brate. Prijatelji moji, narode Božji, Aždaha je osvojila cijeli svet. Koga je osvojila Aždaha?
pa one čiji imena nisu zapisani u knjigi jagneta u večnoj knjizi života. Da li su naše imena zapisani u knjigu jagneta za večni život? Naravno da jeste. Svaki jedan koji priznaje Hrista da je Gospod, da je spasitelj, da je gospodar, da je umro na krstu Golgote za nas, njegovo ime je zapisano tamo. Ali od nas zavisi kako ćemo završiti. Da li ćemo primiti pečat Božji ili žig zveren. Vidite, venecijanski predsjednik nije htio da primi žig zveren. Oteli ga, kidnapirali ga. Gaddafi nije htio da primi žig zveren. Ubili ga. Predsjednik Sirije, baš Asir, kako se zvao, sestra je pisala, nema veze, pobegao da spasi život. Nikola Grujevski premijer nekadašnji Makedon pobegao u Mađarskoj da spasi život. Sada Husina su ubili. Šta će biti sa Iranom i Severnom Korejom, ne znam, ali nevjerojatno će možda i njih pokoriti, nadam se da neće. Ali Biblija kaže da će se svi pokoriti njemu. Da će se svi pokoriti zveri, dragi moji. Da će se svi pokoriti zveri, dragi prijatelji. Gledajte dobro ovo sliku, ovo je stih, sva se zemlja divila i sledila zver. Ljudi su toliko oduševljeni Amerikom, Sjedinim Američkim državama, da su prihvatili sve njene praznike. Dan veštica, znači 31. oktobar, kako se zove zaboravio sam sad, nema veze, napišite ako se sjećate, 31. oktobar, noć veštica ili noć svih svetih, sad kako su oni zvali to, zaboravio sam, napišite, nije mi na mozgu. Zatim prihvati ovaj praznik, ovaj običaj, čak počeli i američke reči, odnosno engleske reči da govore, kao u Nemačkoj vi koji živite, vi gledate tamo, često koriste pa i ovdje u Francuskoj. Amerika je postala kip, idol. Dragi prijatelji, sva zemlja se divi, svi dobrovoljno joj se poklanju. Samo da im bude dobro, da imaju novca, da imaju života. Ne interesira ih Halloween, bravo sestra, hvala ti, Halloween, tako je. Ona je iz Amerike, sestra Sireta, živi tamo kod Čikaga i ona najbolje zna taj praznik. Dragi prijatelji, šta će biti sa nama? Kome smo mi pokorni? Da li ćemo biti sa žigom ili sa pečatom Božom? Zavisi od nas. Zoran Zekić, dobrodošao, brate. Čitamo sada interesne misle iz Biblije. Gledamo u sliku, znači, Nasr prestao je ko jagne i šta kaže? Jagne pobedio jaždahu i prvu zver i drugu zver. Haleluja! Dragi moji, sada slušamo radosne vesti. Znači, sad, USA, prva zver, druga zver, Evropska unija, NATO pak, mogu da radi šta god očitu. Ali to će im krajati tratko, neće dugo proći, jer je jagne pobedio šta? I jaždahu, i prvu zver, i drugi zver. Čitamo to Otkrivene 5. glava, 4. i 6. stih. Jedan od starešina reče mi, ne plači. Brate moji, sestrama, ne plači i nemoj da žališ i nemoj da se bojiš. Zašto? Vidi, kaže, pobedio je lav iz Judina plemena, haleluja. Prijatelji moji, radosne vesti da je pobedio lav, Isus Hristos, naš spasitelj i gospodar, haleluja. Dan veštica, tako je, sestro Sireta. Prijatelji moji, radosna je vest da je jagne Bože Hristos pobedio i aždahu, i prvu zver, i drugi zver, i Evropsku uniju, i NATO pakt, haleluja. Čitamo Otkrivene 5.6, jagne Bože nasred prostola. Isus i nama daje svoju pobjedu preko svoga Duha Svetoga, dragi prijatelji. Zato molimo se svaki dan da nas Duh Sveti ispuni, da nas Duh Sveti promeni, da nas Duh Sveti nanovorodi, da nas Duh Sveti vodi, ohrabri, snaži, jer Isus rekao, a kad sin čovjek će se vrati na zemlju, da li će naći veru? Dragi moji, ovo je veoma ozbiljno i seriozno pitanje. Ovo će biti stvarno strašno, užasno vreme koji sledi pred nama, u smislu progonstva, u smislu krize koja će nastati, nevolje, ekonomske, zdravstvene, socijalne, na bilo koji način, na sve, nema pole gdje neće biti nevolja, dragi moji. Jer ljudi su postali đavoli, ljudi su postali slični demonima, ljudi su postali kao Sodom i Gomora, ljudi su postali kao pretpotopni svet. Samo ih interesira materializam, ovaj život, sada živjeti, uživati, pare, novac, zlato, srebroljublje, sebičnost, polnost, gordost, oholost. Dragi moji, dolazi naš spasitelj Isus Hristos. I
Šta kaže Откривение 12 глава 11 стих? Kaže ovako, Откривение 12:11. Oni su ga pobedili kjagnetovom krvlju. Halelujah! I rečju svog svedočanstva. I umjesto ljubavi prema životu, izabrali su smrt. Prijatelji moji, jesmo li već izabrali smrt ako je pitanje naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, kog izabrati? Ako nas budu prinuđivali, ako nas budu stegli, kao što smo čitali na početku, da će prisiliti druga zver i prva zver, prisiliti sve, bogati i siromašni, i ovo i ono, šta? Da budu poslušni i prime žig zveri. Đeljan Baramovska, dobrodošla. Prijatelji moji, ovo je obećanje, ovo je proročanstvo da smo mi pobedili, da mi pobeđujemo i USA, drugu zver, i Vatikan, prvu zver, i Evropsku uniju, i NATO, i sve zakone bezbožne, sodomske, gomorske, i sve prisile krvlju našeg spasitelja i rečju našeg svedočanstva. Gledajte, dragi moji, na dva načina pobeđujemo, odnosno tri načina. Prvi, najvažniji je krv jagnjetova Hrista. Bez krvlju Hristom ništa ne možemo. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje. Sjećate se tog stiha. I zatim, svedočanstvo svoga života, svedočanstvo svoje reči, znači, žive za Hrista, propovedaju, svedoče, rade za Hrista, objavljuju, ko večeras što se objavljuje Evanđelje Bože, i istina Bože, i proročanstvo Bože. I nemaju toliko ljubavi prema ovom životu, nego radije će umreti, nego da se otkazu od istine. Imamo li tu ljubav u nama, da svim srcem i dušom ostanemo verni našem Gospodu, kada će možda 90% sveta, od 8 ili 9, ajde, neka bude 9 milijardi, kažu zvanično da nas ima 9 milijardi ljudi na zemlji. Braćo moji i sestre moje, narode Božji, od 9 milijardi, možda će 8 milijarda i 900 miliona ljudi primiti žig zveri i biti pokorni prvoj i drugoj zveri, a samo možda oko 100 miliona će primiti pečat Božji i biti verni Boga. Ili možda ćemo biti milijarda, ne znam, to Bog zna, ali prema proročanstvima, prema reči Božoj, prema onome što vidimo šta se događa i sa vernicima, i sa nevernicima, i sa bezbožnicima, i sa paganima, i sa onima koji tvrde da veruju u reč Božju, a ne drže, ne živi prema njoj, ne vode se prema njoj, bit ćemo veoma mali broj spašenih. Dao Bog da budemo više od 100 miliona. Dao Bog da budemo više od 100 miliona, ja ne znam, Bog zna taj broj. Ali prema onome što vidim, eto, kao čovjek, jedan grešnik, tako razumem, tako smatram. Dragi moji prijatelji, sjetite se pretpotopnog sveta, i u to vreme su živjeli milijardu ljudi, ne znam, možda 2 milijardi, 3, ne znam. Evo neka bude i 500 miliona ljudi. Koliko su se spasili, šta kaže Bože reći? Samo 8 duša, samo 8 vernih sluga Božji. Nije bilo ni 100, nije bilo ni 1000. Ispod 10, dragi moji prijatelji, nije bilo ni 10 pravednika u celoj toj gomili ljudi, mnoštvo ljudi, 500 miliona, milijarda, 2 milijarde. Prema nekim procjenama bilo je nešto više od milijardi ljudi. Samo 8 duši, dragi moji. Koliko ćemo sada biti spašeni drugom Hristovom dolasku, kada bude bio kraj ovoga sveta, kada će svi izgoriti? Bićemo li spašeni, dragi moji? Zavisi od nas, Isus je sve učinio da budemo spaseni. Zavisi od tebi i od mene, brate moji, sestre moje. O, ljudi moji, nadam se da ste razumjeli večerašnju temu, da verujemo Božoj reči, jer proročanstvo iz Otkrivene 13. glave se ostvaruje i ostvarilo se pred našim očima. Sve što je proroka Biblija ostvarilo se. Verujemo li Bibliji, dragi moji? Smatramo li da se ispunjava proročanstvo iz Otkrivene 13. glave, da zver vlada ovim svetom i da nemaju više vremena, da imaju malo vremena? Haleluja. O Spasitelju naš koji se na nebesama, Ješua Isuse Hriste, Sine Božji, slava ti što si umro na krstu Golgote za nas i prolio svoju svetu krv i pokrinaj sada svojom svetom krvlju da budemo pobednici tvoje krvlji. Tvoja krv je pobjeda, tvoja krv je svetost, tvoja krv je čistota, tvoja krv je večni život. Haleluja, Isuse. Blagoslovi nas i posveti nas, ispuni nas tvojim duhom sveti. Ne ostavaj nas nijedan dan bez tvoga duha svetog i sve do kraja sveta, sve dok god smo živi.
Испуни нас Духом Светим и Твоем крвлю нас пошкропи сваки дан и Твој анđел да биде поред нас, да те останемо верни кад будеш дошол, да наđеш веру у нас силом Духа Светога. Не ми, немамо ми ту моć и силу. Твој Дух Свети не кучини да имамо веру, Спасителю наш. Молимо те сега за невенову мајку да ја благословиш, оздравиш, да биде на ноге, да буде за себе, Господи, да не буде зависно од никога. Молимо те за Силвију, Господи, да ја благословиш, посетиш у Твој крви сада и држиш ја у Твоим рукама, спаси и канже Сатана, благослови и посвети да те служи, да те слави и хвали. Молимо те за то дете Сенгин, да го благословиш, да имаш да јести пити со својим дедом или баком с ким живе, забројao сам. Молимо те, Господе, за све наше неволе, да нас спасеш них и отрнеш их, да можемо ти служити и проповедати и славити ти и евангелизирати народа, објавјати Твоју реч. Mi te volimo, Spasitelju naš, dušim i srcem, i blagoslovi nas dušim i srcem da te volimo i slavimo. Budi u nama, Hrist Isus, ljubi naše i ubi đavo u nama. Slava ti, hvala ti čas, što ćeš to uraditi da budemo pobednici u krvi Tvojoj. Halelujah, amin, amin, amin. Osana tebi, Isuse Hriste, amin, halelujah, amin. Dragi prijatelji, nadam se da smo se večeras ohrabrili. Lidija kaže, žalostno što mnogi adventisti ne vjeruju da će biti žig zver. Nažalost, Mirjana Kazaković, dobrodošla, mi smo završili večerašnje proučavanje. Braćo moja, cilj ove propovedi je bilo znači da vidite da se ostvari u proročanstvu iz Biblije, pogotovo Otkrivenje 13. glava. Večeras ili sutra uzmite 13. glavu Otkrivenja, proučavajte, molim vas. Vidjet ćete, Duh Sveti će možda vama nešto otkriti što možda meni nije otkrio. Bog da nas sve blagoslovi vodi. Halelujah, amin.